I ćao drugari, ovdje da Srbije Pingvin i danas imamo neka preživljavanje. Ovako, ja sam neka preživljavanje, ali je došlo do neke zbrke, da kad sam ja postavio video, video nije moglo da se gleda, znači bukvalno kad sam ja krenuo da prvo video, nešto biste vi vidjeli kako ja ulazim, kako ja samo srećam ova drva i to. Tako da sam ja odlučio sad da pokažem kako sam ja prilike, sad ću ja da idem da kopam. Ovo vidimo od armora što imam, znači imam chestplate i ovo je to isto moj novi skin Pingvina, kao Serbia Pingvin, teško je bilo da se napravi, moram priznat, ali okej. Sad ću vam pokazati kuću, kuća nije nešto specijalno, jer nije uopšte, ona je u zemlji, da se zna, nije baš u zemlju, pripremno čak je sve dobro, nije loše. Ovo sekiru sam sad napravio da bi presečem drva, no, please, no. Evo tamo mi je kuća, nju sam napravio od stona, cobblestone sam ispekao, napravio ston, na 4 stona poređao ovako i dobio sam stone brick. Kuća ima jedan prolaz, stavimo ovdje stromak na dva mobova, ovako ima kuća, nije nešto specijalno, ima ovdje blokove, ima čestove, ajmo sad trošit ćemo dosta kola, ali dobro, sad najbitnije da krenemo da kopamo. Ajde sad da krenemo materijal, ajde uveliko da ponesemo svoju svaki slučaj. Sad sam iskopao dosta redstone torča, ne znam kako, ali više nego što sam inače kopao, neki nisam čitao, znači evo, gdje Dame model 1, you don't have this. Znači ovdje mi sve desno, onda ja stavim ovo ovdje da ručam. Znači bilo nije teško da se napravi kuća, nije bilo teško. Je bilo teško da nađem u pećinu. Imam zlata tamo, ako niste vidjeli, imam tamo, ovdje sam napravio ovo. Jednostavno kako bi lakše išao. Ovo verzija Minecrafta 1.7.4 NCPčer. Ovo je moj novi skin. Hajde ovo da uradimo da vidite kako ovako gleda s leđa i ovako. Kad se gledamo leđa, stavljamo neke stvari da speku, to sad to nije bitno. Da budem make a train, I don't like, because you don't like it. I don't like it, because you don't like it. Malo ovdje ćemo da postavimo ovo torč. Ne bude ovoliko mračno, ali da meni je to jezivo. Kao brate, samo mrak. Ne treba to, ajmo ovdje bar da stavimo. Da ono što je, ako budete želi da nastavimo ovo preživljavanje, samo mi napišite u opisu videa. Ja vezam da ćete like, sub, komentar ako se mrzi, ako se mrzim. Ćao! Jej, na Facebooku, jej! Ovo je potraga za dijamantima. Znači, pitate što kopam sa stonom, zato što ako moram radi dijamante, onda moram da kopam sa ovim. Da napravim neku šupu, gdje ću u njoj da držim preradi, ne znam, neke baš vrijedne stvari, kao što bi sad dijamant našao, ja bih ga tu odložio, u toj pećini, u tom delu, zato što ono kao da mogu. A ja hoću dijamante, dijaspor.
Ajde, mnogo je teško kada kopam. Sad sam provalio foru sa dijamantima, zato ću morat